I get into my children. I just got up last meeting. Didn't wash my face. Very washed up from my house. Washed up from my house. They don't wash my face, but I got up and brushed my teeth. I got up and brushed my teeth. I relieved myself and got dressed. What's going on? Nina. Yan ito rin. So I was getting up and I brushed my teeth, relieved myself, got out of my pajamas, and then got dressed to school clothes. And yeah, I don't know what I'm wearing for lunch. And I'm taking my pencil bag, my lunch, and yeah, I'm gonna get energy because to get the done. Yeah, even money. Because I know it's the my mama. Nah, wali lang siyang kakot sa tuman. Kudreki lekin. Hindi. Panay mo blame mo. Panay blame mo si Pano minau katay tip natli banyak ko. I blame Panay. Ma I mas ay kasat. Ma yakafang.
Now sinala umakaray mo sa source of income. Because umakaray anyway, source of income. Because umakaray anyway, source of income. Não, peraí, que buka pa ng tipo. Não, pra... Sa drama na ba apply ka? Aladang alipati bala ni may patu sigli ke. Bala bala ni may patu. Ate kan sa diaw ko na. Sa sisi ko bi, iksin ni. Isa isa pala. Because puro tutin kalamin na. Tubali ko sa oral. Ako rin di isa tulo. Siya lang ni asin yung pantan yes pa ni sa as nada respond. Wala ko ka. Di pa ko sa reactive. Eu fazia isso, a coisa de sumar esse ano, a coisa de nexa, a tu tá ali para ver, a sabe do que tem, cadê o da saber o isso, né? Isso é semana. Essa não sorry, aí bitte da na bakan nila is uma kasi. As poli una sa system. Oh, ay ka. Kaya sila pa na, hindi na sila luwag na hindi yan. Wala ka naman sa stress. Means wala 800 yan. Kaya pa mo, may sa sagli kong nabarisita wala mga banta. Alas, nabay malas ba si Pairisi? Mas wakati tayo, ikaw tatari ko wala. Siyaras, spread mo banta. Siyaras to kan. Asis news o pipe kasi yo. Oh. 2 months ko. Kaya may maklang na kami sa siya naman ongas. May kasi ongan eh. Eka na nawari maayong may phone sa at school ko pa rin. Ini yaras na man. As in tayo po ba na wala 8 man, March wali 80. Ena may school mak ma. Ikan sa ikat pa rin kasi at school ko. May ano ito wala pagpupid na yun. Siya lang yung Today is Tuesday. I think it's gonna happen today. So. Harin si kabanda. What am I taking today? Kalagi ay. Oh, Asian chips. Ay. This finger. Asian fish fingers. You could have fried some chips last night and added with it. Last night? Kasi malakas at kakalipit sa service na. Nakas-out sa service. But now you could have taken some grandmother's potatoes and fried more. Then you should have put more there. एक बोलो ऐसा सिल ऐतरे का इसकरी कला बात ऐसा यारों का कर करने दिल हमें तो साला भाजा कर एक अंतिम बात पास यूपी बात में रहे लोग तो दिया हो दांत से आओ ओ पेरा नी ये बनान बात आई तो ये तो कर लगी को है Ask them second mari kopi si Haroni. Amali sa kile ono. O si
mo siniba to la kali ti ko to to sa tabi o yan na ano ay o di na sa ano sa pakala o di na sa yara kita So I'm done drinking my coffee. So much time for me today. I'm just waiting for the bus. ikaw ka And ubra but don't forget to like, share, and subscribe and comment. And I'll see you guys in the afternoon by my next vlog. Bye. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.